May pabalita kareng minimum wage earners. Mitas sing sweldo lalam ning bayong wage order. Ay ni report. Magumpisa king October 30, 2025, mikadagdag sweldo kareng minimum wage earners king Central Luzon. Lalam ning bayong wage order. Ape palwal ning Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB 3. Ing umento king sweldo magumpisayang 50 pesos hanggang 80 pesos ay patupad king adwang parti. Mumuna October 30, 2025, 20 to 40 pesos at kadwa naman king April 16, 2026 at 30 pesos to 40 pesos. Para kilalawigan ning Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, ing bayong aldawan na minimum wage maginyang 570 pesos para king non-agriculture, 540 pesos para king agriculture at 560 pesos para king retail at service sectors. Mukya chating 600 pesos, 570 pesos at 590 pesos kay bat ning kadwang tranche. Samantala, king Aurora, mitas siyang 530 pesos ing non-agricultural, 515 ing agricultural at 475 ing retail at service king sweldo na mabot 560, 545 at 515 pesos king April 2026. Kaya be mo naman king wage adjustment reng abe bale makatanggap 500 pesos sa dagdag ke sweldo king minimum wage nya maginyang 6,500 pesos iti manibat October 30 lalam ning bayong wage order. Agpang kang RTWPB 3 Chairperson at Dole Regional Director Geraldine Panlillo, mera pating konsultasyon kareng grupo dareng talapagobra at employer bayo pepalwal ing bayong wage orders bang asiguradong makatarungan at agyuyag ipatupad reng kumpanya king Region 3. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.